Ngenda kubaikisha iyo kwamba sasa bale wanagamba kusema mtenda tini kutumia mali kabisa kutosha aha kama kabitu hawa family zetu ukiko sinje kandi kabwana connected to the grid. When to nakushaba, connecting to the grid. Tutungire amizi, ushenyi, just 78% abagabina amizi. Ezo zona ni embabazi president witu yatujiri. Arikugarukamo kushaba kw'abahagizi be president yaraganso kore nguto yabwizwera kuzabuheju ne yashema kurabera Kitagata ukatuhukira rukunjiri no kutungurirwa rya Kitagata hospital rikazaharengorwa referral. Chabjimbe Health Center ya Kana na yaraganso kuchitungura kuzaharengorwa district. Kana ka president okuyagamba yahereze manifesto ye kandi nananye iyimbiri nimpagira na mnonga twija kongera muri bibe bitaramo hamwe na n'ingenderwaho yona generatinga regional referral hospital ya Kitagata y'amashanyarazi n'ibyamizi twari appreciatinga so far so good nana kugira ngo ibintu byona tugakorwa mu isoba rumwe tukuba tukora Venezuela ya Kambu, Suika, ya Kashaka, ya Kalibisi. Kale kagera kataki, kala kamuhe, kamukoi Kitagata, kawo kumu. Kokati ikimuza kumabura abantu banyu bikindi cyo akora y'abahinzi cy'abahinzi. Shani na bafura kubera zabo kandi mukwatanisize na leaders bona base abasingira karuru ka NRM primaries yabakwase bendera zabo omukare n'amashemerwa gasha kwa Ben Mhos. Okay. Wabare mnonga Ben Mhos ninjira ngu ihanga ryona ritwenje abakire kwa karuru na ahabwa presidential candidates abakwingana munana abariyo bahiga na barundo bushagici okubasa kurebeka ngo ihanga baritwaro misho nabwache tinkwendo stware nke cyabutosha omuntu mukuru nkobwo kushiko mcanga cyawo okugira ngo agire biyagamba niwe agire biwambuza n'ekintu cyamana kandi kurugayo kashashura miliyoni zezinkurana bashashura before otaketse imbira habwa president utajamwe umuntu gogwe nanazana izo sentence zo kushisha so warabesimbere ba Joseph Mabirizi banandara mafabi of course Chagulanye Sentamu na nabandi binja ari umunywana wanje wa common man's party jeje Yersania munyagwa kumunyagwa yeah otakaja ngaba ndabona bo kuzanazana mbabi in a vision to be sincere. So I think when we're taking it for granted, just barimo moyere kono. Mbabi ne vision na bwihanga ryabo buri yomweza yo hurire byari kugamba then amperwizoba ocemu. Abashire President Museveni banywani banja bashema ahundu kutsubuka ahundu kuzarwa mwebare mnonga. It was massive. Tumtuzambize ababushenyi we salute you mjezire mukore kuratine graduation ya university aho mwatamu marathoni mwatamu World AIDS Day mwatamu President Museveni ruyare mugumisirize kandi mwachikora mwachisenkuza abondu b'abanya Uganda abundu kumanya barukunda ihanga ryabo.
izoberi yanyancha izoberi rizo actually President Museveni ari Mitoma hamwe na Rubirizi. So of course ndebera ba Mitoma batanchire kwetereza ni mpamya na rari neza kugenda je izoba rizoba twagumizamu Mario wakonda batanchire kwetereza twe hati twe chitu tumazire na Gideon no kono yati ya mtano hoya ko rizoberi yes so shaina ntwakira Gideon omuri Mitoma aho President Museveni ari kwija kuba na rondo bushagiki akasheshaka hamwe na no ko mbaramu banje Rubirizi ayo almost murenge bizoba no buzare nayo natinkwenda munkabiye so nimbendeza okumwakira je nimbendeza okumureba nerisho runji kandi na security no kujonjera mama nabo ko hiro kuja on presidential candidate still no mukuru wihanga so tukabereba nkoko birukonka so tegerize Gideon Senyomo okurga omuri Mitoma owa Honorable Kahonda Antwena guyo munya Uganda ogumeno yetera kahi ogumeno yejusia ogumeno umanya ngo ine kwa notera karuru kandi tuza komabwa president bonka mwishwe ngutine ba members ba parliament nabo bariyo kubariyo bahiga aho nyina masiko ngo ahumuze ya harajirire mwati hata nabo bakutandika kuronda jo bushagici obwa President Museveni na nobwa bonka abantu na nobwa NRM echojo charandinzire kanda ingaba kampa Nindeba yelo nanyerizoba nagichero tamanyira Gideon abantu abo nije ningatije twakwakira oyomre wa TV Wesorirota amazina ni Senyomo Gideon ko kuwagamba akasheshekera izoba turi nkayi turi Mitoma abachi Mitoma erizoba Mitoma na Rubirizi niho president kan chairman w'ikibira cha NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tubahaburwa amazina we aine minji okuljirariwe iwe omwetoha Senyomo Gideon ko mazina nyenda tugane n'abatura na mnonga abo mwanyogo turi nkayi turi Chamuyanga muri Mitoma nyenda twakira abantu batamwe baturunje tuganira umwanyogo bito kwakira president Chimayisachi bo kuba kumika hihi bakabe nebenda bamugambireki Kantan Kena no muchara kazo no basakwiraha ramsomere wa TV Wesorirota president Orirota orire kurunji president witu nitumwakira namani minji omuri Ruhinda twasemerwa munonga kubanga bamwe twakamurebaga twabanza tuyoza kusimbira kugenda na Honorable with MP Kahonda nawe tuyonza umusendekereza ntumutwara kisayi mwebare munonga ba TV West aba TV West amazina gawe warganka itekateko cyawe amazina rwanye 3 mwebaze Gervasio Kanyubure narganya mushungwa umurure Henus Kabira sub county Kabira yes okay nasima munongo kubanza kwiko mwanyugu abo mwami Donozio Kahonda nka MP witu kandi cya kabiri nyakira president urutayira umuri Mutomeri izoba twinamana mingi twinamasiko mingi abantu byatweriza tukoragana nabo nibakore ntungukana munonga MP witu Tugamentunga tugamba binte byenyine byenshonga na munogo muri wa TV sayo nje kubimanya tutanatana naye constituency zindi akozera amashanyarazi buri umwe hati nareba nko muntu twaketaga kugira ngo tuze wanka nkira amizi tugine engutu tugenda kurunja munonga tutine buhinza mutima mwene bagumereho bakore kandi abo arahanga nihangari yanyu abo arahanga nihangari yo muri wa TV wese amazina ni Senyomo Gideon turi nkayi turi Mitoma ecyatreto mwanyogu President Yoweri Kaguta Museveni tubahaburwa ko kwakunda kumwita mazira kwa ine minja abana mwita jaja abana twazarengura Africana noko binamazina gabo umwanyogo erizoba no hari kwara rugaha na Rubirizi konkaka TV West tukakoraganisa kwisia ebi byona ebikukirari yebyo ekikuru werindira TV West katungo ndijo mugambi nindewo mwami ajure suti no basa kweme kwijira ajure suti amazina gawe ekitekateko cyawe president wamwika hihi no mugambiraki yes amazina Nevans kamwire kuruga omugomboro ya mutara omushaka abinjo bakumanya ko wa publicity wa mahurre benanye nabampikire kucera kare kuzakorera president Museveni kumwakira mu Ruhinda kandi Mitoma yiteje mpango kandi munonga nsendekeriza Honorable witu Honorable Kahonda kandi MP witu tukuna kesente buri muntu wena namanya habwo gukora kandi kikumukundira MP witu akatuyobwa ngambanyenka ubwa ngambanyenka ukabwa twisere bwatunyangarize
kandi kuna kwikara president nimumanyisa kunyo kuna kumwerebera nkanya nimumanyisa ngo bito yangire nk'abanyaruhinda sausi bene bitugarukaho mwena na batworobezemu nibyo bihebyo ebwangamba nyenka obutwa betwa yangire nibwo bene bitugarukaho mwena ni musaba kutoka kunyo kumwerebera nyonkanye aza echo mutano TV West nerebwa echo shaha tokamanya kanti gambe tokamanya aho kwabebembeza bingi bona bariromu na district ezeherenani ndeba bushenye ishaka kanti kumanya bari ya TV West nibareba obutubo bwawo bari babutunga nyonkanye atkunku ni nyona president Museveni ni mushaba ruhinda South agaraka tuzumuramisa giyabe yatuzumurire kare kubango bwangambanye nkabene bugaruko muri South yitu aba independent ni mpora nagamba ngo aba independent tubeye kandi kubeye batarubeye inyoje nakubeni musaba ahabwe nci yakwasire vice president akamukuru wa independent kwe batarubeye nyona ni musabana naye aba yashira kisai aba independent abagambe hoje atereze gerinda South ninga sibona aba independent amengu nabe yetwe nantu muhajira kubanga nyoni mpagira ya Museveni kandi mpagira MP Kahonda kandi MP Kahonda no wa movement kandi no yagirwanirire na captain akahumura nco nakubeni musaba mwene president echo ni kusaba uchikwate nkesonga nkuru MP wita karwanirira constituency yarwanirira NRM nani nci musaba mbwenu ebigambo nebitegateko by'abantu na mnonga ba mitoma katungo ndijo mugambi amazina gawe nane itekateko cyawe amazina gaje ninya Arnito Beka itekateko canje naiza kureba nka president nanye timfutana nkogo argargura kugambaho ntito honorable Kahonda akizumu chamu yangeje atari amasanyarazi yagaturetera mwenu buce abantu bakubenu ubwataka koze kandi byona nubesengore cyasongoro mwe bintu to kubukorera mbero umurundo gumwe mbero nka mukaga naza kuba yahereza hata katerize abantu abaherize nkoko batungire bari no baza kutungamwe esente nebindi byona biryaho president munitwe atorobezemu ubwo musawitu itentushumukunda abantu bacamyanga obo ebigambo wabiho umugisha umutari nibagambaho Honorable Kahonda nawe ari umwanya ugenda tumwakire nawe anje kutuganirira Honorable to live TV West nyindo tuganire na mnongo gomuri wa TV West ojo butumu bwa muhereza urukura musya na mnongo murebe munyikirize ndamusye abarukutureba kandi abari ya TV West ntumurireje bweni twabanyaruhinda South muri Mutoma district erizoba umukasheshaka twina amasemerwa mingi abo kuba turiyo nututaya isa president wihanga obwe arukuronda karuru ko kumwongere kisanja ecyabiri na 2031 obwo atungo mugisha ogwo kugumiza munathereza nk'abanyayuganda nangwa nanitwe ba member ba parliament abatwire nutuhereza nawe ahabo kube obunde rizoba niriyo kuhereza accountability eyitubasize gukora nka government dero kandi tugarike tubugambirwe ebyo ebi government egenderire kukora omu 2026 2031 nibyinje bikozerwe omu service delivery amasanyarazi amizi amashomero amarwarro abo kwati nkitwe kuno yankaruhinda South omu kisanje kicyonka hombe kirwirwaro rya ryengerero here center siri hayombe kwa mayanga here center siri hizire mitoma turiyo ntijombeka hizire hayombe kwa mayanga seed school hayo kabera secondary school government yagitwara Nyakatete secondary school yagitwara enguto yitwe rukuruga kitagata kabwohe eriyo mu pipeline abo kukorwa kora nsabo kuba kutwamazire kwikirizangana nawe abwe sente kugira ngo zikabaho nyingi twikirizangana ngo habanze hakorwe cyeka kimwe okuruga bwizi bwera nsika ukakoma kabwohe dira hateke kisanje kiriyo ni kiza no kugira ngo tumwongere kisanja kumaririza uruguto kuruga kabohe kitagata mutara kabira rukungiri no kuruga kabira rukungiri okaza kasheshero dene zitu za district ninye chairman wakachiko kenguto abo kuba tukatunga sente eza 1 billion emwe itwahire buri district ninjira oriyo noreba ukuba abanoiza kunuya wabanoreba imhanda yitato kwe no bwera abere maramu hatini almost it is first class maramu atukikirizangana nawe uruguto rwitu rwa rukuruga kabwohe orurwaza rukungiri
ngu batuhereze byoma rubikore rube motorebo rubase kurabwa kandi hati icyo akakikora mwene hati itwe mubanza no kugira ngo ebyo ebitakashikirire nitwenda ngo mu kisanja cya 2006 bibase kushikira kandi tarikwiza kubikora wenka abo kuba bamusabire turu aba musabire turuho nitwe turabibanzi abo kwa nimanya transformers ayizahika nimanya contract obahire contract yo kora amasanyarazi gariye rutoma ryenge rurwanza agama yanga mu kidandari onyaruzinga buyayo kagumiza mpaka rucururo rabire Nyakatoma agakibare kitozo rusambya ukambuka mahwizi okazabi kongoro ukambuka runazi bukungu nimanya contractor obahire amasanyarazi garukurga bukungu gakasumanya kizinga garukurabira rya kitanga nakataho so mbenu ebyo nije turukwiza kubibanza ahabo kubantumanya okutwa bitandikire ntumanya no kutwiza kubyihayo yes omwe wa TV West nionja kwisi amazina nisenyomo Gideon turinkaye turi mitoma twine omunyishengero abo mwanyogo captain retired Donozio Kahonda ari natuganira na mnonga obutwirira eshazira zenyini amahisa nyungu go kwakira mukuru wihanga kano chairman w'ikibina cha NRM kandi niwe president wihanga Uganda wagambe ibintu binyi na mnonga tugambe ikibina cha NRM akuba babigamba harabagamba niwe yagirwana niwe akoresha umuntu mushoboreje na mnonga amanye ikibira cha NRM acyetegereza na mnonga ataka kucetegerezaje noreba abantu abatusingaho emyaka nibamanya ahi government ahi Uganda rigire namazima Uganda tukazaho mu butwari bw'abazungu bakore byabo nangwa nabandi abo kwetenga abazungu itwe kuno yati yine kibatkoriro babire mbakitegeka Uganda eje twargaho twazo mu butegeki obwa kabaka twazo mu bobote twazo mu bwamini babinayisana nabandi konka nyenda kugambira ngo ko kubano hurra ebabire nibagamba kunuya itwe kunuya tukabona munonga ahabwe binebyo ebya UPC DP otari wa UPC otakubasa kugira ngo nubaso kuryo mwonyo wawe so mwenebyo Museveni nho yatandikire na nabantu bake akagira tebininte kwa kubirwanisa akikirizangana nabo bakagenda bakabirwanisa nite tukiza tukabasangayo tukatandika kurwanira rihangeri okugira ngo ihangara tungo businge no businge obwo obutwemerireho oburiyo no buretera abanya-Uganda okugira ngo hati no basa okweyagara ni Uganda yonka hati omu Africa eyo kubasa kurgaha border ukaza Kisoro uri ha Koranzi ukagumiza mu Kasura Sudan uri ha Koranzi ukaza Kasese uri ha Koranzi ukaza Karamoja uri ha Koranzi ukagumiza mu kaza Busiya urigire Mpondwe uri ha Koranzi so kande kindi obusinjo obwo obuyaresire obwo butwarwanirire ni Uganda yonka eyo kubasa kusanga omuntu ngo nabaso kusimbura mu makageye sayibirize kiro agende yaza bwaza kusesa be yashira boda ya Sudan ninga be yashira boda ya Kenya hagumize mwagenda koremerimo ye so obwo businge tubukozese kurungi okureba ngo bwahindure mbera zitu obusinge tutabukozesa no mamba gira ngo businge bwinji bukasisha ro kugira ngo tutabukozesa kubi tubukozese kurungi okureba ngo twargo mu mberezi turi mutwazo muzindi habe hwentaniso umuntu yargo mu mahanga gandi akiza karubato mu Uganda areba mu Uganda hari hwentaniso kandi nyenda kugambira ngo President Museveni nuwe president wenka ndigire kurga Ethiopia aba Ethiopia mahanga gandi niga mu Rwanda na ba president okugira ngo bamuhike bamubuze bamwe bisaho noma bakabagira ngo abo kesente abantu abarukubi ngo namahanga gabazungu apana obwo buyambo president uyarebera kagira ati mbwe nogo mukikuru ogo mugurusi obire nakoze semikono ye hator kuba nakororo mu government kwa kusemya kankaga humura kimanyisa ngo nanoriyo nakoze semikono ye obwire nubuza kushikana we na humura mbwe no kwari kuhumura manige gatachi basafutera nkonya gatachi basafutera muti no hari kugira ta kankwereze hakasente kace akarabe nikakubisaho okugira ngo baseguraho umwonyo ubase kwebisaho ni Uganda yonka ejizeti abantu abarukubi munonga tubire tuyitwa twine population ya 68% y'abantu ababire barukubi twarete myuga
population ejo yakyendera abantu batandika kukora sente bazomanya economy twareta twiza hata ogwo mwaka emyaka ehuje huirebiri twareta PDM parish development model aboko baktwaresire emyoga percent yakyendera yaza 39 hati turiyonu turwana okureba ngu na nabo abariyo mu bucweka 39 abasigireyo nabo babasa kurugayo nuko kugira ngo buri omwe weno ogwo rukubi atakabireje akirukorenda yonka subsistence kugira ngo yono okorere byo kurya byonka nyenda gambira abanyayuganda nubwo ko boyine bituma 20 by'omwana konke bitebyo ko kuyamu akasente okagura kahunga nabwe no bori yo mu subsistence kugira ngo nobano okorezo kurya ntana ruga mezo kuri niwe wenka kugira ngo buri omwogo we no rukubi atunge miliyoni yesente atandike kugisubuza ateho umudara ogwenyanya agire byakoramu atungeho ubukoko bwenka cenana abase kurga omumbereza armu azomane economy niwe wenka orukugira ati eminyeto ababakiruku abarga kuguraduatinga ababanda bakirukubi reka tuteho youth livelihood fund nabo babase kubaho meanwhile bambaronde emirimo ninga basari mbaze kwezo reka tubaretere sente twine sente z'abakazi zitwatireho nka government ezibariyo nibagezeho kurango abo kuba bingi tukiriyo mu abamwe bakiriyo mu patriarchal system kugira ngo ebirabe biriyo byo muka umushiza nuwagure iki nuwagura umunyo nuwagura cha mbwenu president nitwe ba member ba parliament tukagira ngunga tuturukwiza komaho reko mukazi nawe tumutereho agirentasi ya nuze sente z'abakazi rero hatugarukire twagwisha kagwe abanyayuganda twagaruka twagira ngo buri mukazi urukumanya ngo ayineho ka business hati twabaretere sente twabaretere saho ndizo yimwe mugende mwehoreyo akasente kace munonga Gideon Senyomo kuturetera amakuru hagara mu gafa umurimo Toma na nentebe kanisa zo kwakira mukuru wihangani manyecho komanisa kutereza umuntu muhango nkogwe umuntu w'ekitini so muhanga yaba naija mbweno ifotsizona tegateka kutayisa mukuru wihanga President Yoweri Kaguta Museveni obo twijira kwendera na mnonga jechi wa mugambira umurimo wa TV West our viewers nyewe ni kahonda member wa parliament wisazari ya Ruhinda South nyenda kubamanyisa ngo government ekiturari kirire hati no kugira ngo ebyo twatungire protecting kandi ntuza ku protectinga twaba twine embera environment twine embera ezikubasa kuturetera ibintu byitu byagumo kora abo ryo munya business okuretera business yagumo kora abe ori nokore emirimo yawe ebiri kuretera yagumo mbwenu nico ndikubashabira abanyayuganda kugira ngo President Museveni tumwongere kisanja tumuhereza karuru ahabwebyo ebyatukorire no kongera kushikiriza ebitakakozurwe ahabo kwa byona tubikakorwa mu rundugumo rero abanyaruhinda South mwene kahonda nagaba mbisize kangumire ninkora nimwe kantwire nimwe ebikwetago mu government kabiriyoni birigayo hate kindi kwenda no kugira ngo ekisanje cye 2026 okusya 2031 twongere kushikirize ebyo ebitakashikirire hati nyowe nkamemba wa parliament nkabagambira ngo ombeni ndaba mumbaga mbashomise nabagambira ngo omuramwa gwanje gunduho nogo kureba ngo entasya yo munya Uganda na munongo muka household level omuntu wa burizo twabasa kujongeramo ndiyo ningezeho kurete bitongore bitari bimwe na bimwe omu constituency yitweji kandi nibice yongera abo kubeshi babire nibenda bakandi bende kitongore kimwe kubanza cyari bata Ruhinda South deri base ku abo kwa tukatandikana kimwe pilot study yes tukatandikana kimwe hati so far ito ahikatu ine bishatu na actually ni bino ebyom kandi nimbaraganisa okugira ngo omwaka ogurukwiza okusya 2031 omuru Ruhinda South bitongore byo nibiza kubya yonje na munonga okuyamba omuntu wa burizo na munongo mukazi kureba ngo mukazi nawe yabasa kugeraho intasi aba batakashirwe ebi isesuderi yone hereza nyenda kubamanyisa ngo biliyoni byija muhumure abo kuba program yeyine omuisazeri n'imyaka 10
kandi eminyeto amafakazi amafuzi n'abana batine kirebera orphans and vulnerable children mwena ebyo nibyo turiyo nituyiza gukora hwa mu kisange iki so mwe nimbashaba ngo president Museveni tumuhereza karuru 2015 byo kwezi ko kubanza hati yokora amare kuterera president Museveni waza yaba member ba parliament utagera handa yuwareba reba kahonda kibera kahonda agumize mu abase kushikirize bintu byiki ebigambo nibyebo yomulebi wa TV West ogwe ni captain retired Mugabe Donozio Kahonda obunyishenjero abo mwanyugu mitoma tune constituency ishatu tune South Central na North ekuchirali ebyo ekikuru werinda TV West honka twaza kushume town turebe town yeriyo netegate town mata atankashahemwe hata ziriyo nzirira kubashaha 2-3 twakushume town turebe town ya mitoma nyumba tube turi bushenyi shema bo bakikozere abambara bo bakakirenzi abandi nimwe tubasima ekikuru werinda TV West honka ekushari no kwano bitonga amahoro gitu gashamushanju shahibiri agacenchwire no kwano gatunga nasigani senyomo Gideon aho mu mitoma Wale mnonga Gideon senyomo kutisi abente bekataza zorutaya ya rap president Museveni omu district ya mitoma and of course ntwebazana honorable Kahonda abo kumobilizinga obushajichi bwa party bwa NRM party president omu mitoma of course ebyarimo nagamba ho government ebiyekozire namazima nibirebwa aha ground kana nechayerecherire kora yagamba kwa kwenda kufocusinga aha bachara vulnerable children vulnerable communities omutsanje chi yatonje mucha akagarika omu parliament ninja mazima chimshemerire abokubumwe emyaka 5 nimiche wabori member of parliament no basakora obice unkahine binde bikwa biri mu pipeline ubundi umuntu yabatunjire obwire nibinji ebiyakubasa kongeserezaho arye ibyo ebyarimo nakora chango no kugira ngo Kahonda maharawe province akampurra yakora musya kwano wa mitoma mbwenu yakwakora tubendeza izo barunja abantu ba mitoma okutayisa president Omubusinje akenjera yo Mubusinje timitoma yonka njana rubirizi ya ana nabarubirizi tubendeza kumwakira kurunji mukama abase kuba nimwe twahumura adakika 40 ezero mushayite yo kubana nsagwa tugaruka aha na nempapura z'amakuru cyo cyo charity nkine ayebare Jemima ninkushaba ngo targa program eyasisimuka Nehinda ombiri kwijejuba Owara wajeza kutembenyuri ngweno kora kitembeho wara bahari kureba niza kore no kore yajya sheko kwengwe muke kandi ogera amatwenje n'abatwenje group tukuza kumbyina satinisani tukakarabo mu byataka by'amacupa dere ubukono mwana twe kuna kujikure kuri lontera burugwo kubanza no rwa kabiri shahina neshwekaze kiro aha TV West Honga sasa bana yamwe koti yachi njanyirene kutera marya kugona jihe niye Tiraja kuriyebwa tiraja tembwa zuwawe izo zikazi kwa sirutega no ninye mbwa wanje TV West Nehinda omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisya yekume no mukumanya abo kubicira abiho cyona TV West neja kuba nechikwisyaho TV West Nehinda Nehinda
Ruhinda program ekiri sisimuka we bariwe haciri nitwe korwa butwatandika kandi ticere umuntu gumuzamu omisho akiraka ntabantu tukoretera ebintu ebija amakuru hagija omumpapura z'amakuru New Vision hamwe na n'urupapura orabukede mutakare tutine papura mukaja kandi haterizo mwakora muta ebintu tukabitereza no wakora yasimi yawe no basakutunga ebija omumpapura z'amakuru twara urupapura New Vision nibaje URA to tax Ugandans assets abroad URA ntuchumanke kitongore ekikwatine no kushoroza emishoro omwihanga bitatu nibajango bwahati abanyayuganda bine assets soko heri yihanga nibenda kutandika kuzitaxinga nibaja affected persons asked to voluntarily declare assets ngwiyo buchuru kwataho oinebyo bugiga ningashezinda assets okwaheri yihanga URN kushaba ngumweno yetware yo buchirikani batakizere kurunda o declaring oti nyine kizimba street age nyine kwa kacha chugumere abo karite benyina baryo mwihanga koko kwetwara police honest bitoka yetwara police is not advisable. But anyway, obasa okwenda kwetatare byanyensi abukuba kuba kuronda kuba kweta wabura atwakweza kukwata tumanyisa ngo hatu waba ikurimeno tumanyisa ngo hati baza kutaho bukwakuruzo bukurenga hari ece cyabekero so kunoga bo yitwire yo kare dene bitoka bakabisimplifyinga bikahweraho ngwende kuteka teka though it is hard really kwetwa nagombora but still ninjana URA mekuta mane baze yatwegese abwachi mutudi kucha mnonga kito abine byogiga heri hanga abine properties heri hanga repeat your statement again ine kubanza yashomesitu abine aheri hanga etumanyise ahabwenchi turumuntu zakushoshereje mishoro aheri hanga bwejo wabachiwa international countries or foreign countries but intenda tumanye ahabwenchi ande n'abanyayuganda chindebire divine shonga ati otorachenge discussion abo kuba oryo washema rubirizi mbarara okita muziro karaba hari yankacanuka n'abanyamunaza heriyanga ya but none n'abanyayuganda ubiro kwinjira basashire mishoro kandi mazima yerya higuru batati ekizibunchizire je mishore bakushashura ezankahi tuba kurebe chukurwo mu mishorejo konka page ya kashatu ebibyo za kono bumanya omubwijwire I am a guarantor of peace in Uganda, says President Museveni. Igabuganda binabula akaruru mu district ya Shema na Bushenyi. Yes, abantu mununu mbuza geinzezi kwa NRM mnejane protecting the gays bitun turena no businje obusinje ebutwine tukwenda abanyayuganda babutware for granted aboka waza kureba nkaba refugees abutino mwihanga abo kujangwa amahanga gabo katereka DR Congo Sudani hariyo etari nyinji kandi turi umuntu ba hosting umuntu kuno jangu kuno babino businje bakabana baguma omahanga gabo so president aramuna bugambaho then tureba parliament approves additional 469 billion for elections. Yes, turi bwiri bwo bururu campaigns chirimuzi gendo misho akarero tukaterebero 15 byoko kubanza 2026 debe sentene zakwanitswa ari byana bakoretera nibagira mu gargaheri yihanga Congo Rwanda sign a peace deal tomorrow agana makuru mwenje munonga noza kona kusho mumbwijire aha page ya 23 nubaza kona kuretera kwatine na toto obururu akashatu New Vision nabari muka toto magazine akabana bita bato cyanongo bwa hati obari yo mucumure reka batakabaredada TSTV bazirebe bazaneho kace bitu wabakwatira ka toto magazine harimo activities zabaneze bakunda puzzles auctioning story time byana nibuza kwabereyo then nibakwisa mbunana toto Christmas festival yajena neyira omisho kontuza kwantuka details ezokwata aha toto festival ombujire nibatachaka chincha tourism by munu bareba 40 bird species
instinct in Kampala yes bikwatinana n'ebyo burambuzi mabo kuchira arabokunda kureba ebinyonyi different species bazikoretera kana n'abantu okubara muno bazihiga nibateganisa ebyo kwatinana n'ebyo burambuzi amakuru minji baretanaga mitoma rubirizi voters want service gaps fixed tugamba service ebukwatinana n'enguto ebyamagara umararo kwe amashomero ebibyona babikuretera hano bajya mu government bakabenda ngo eje ebyatereza ebitakateriro bwahati and of course sports news ziri munane bindu binji ashirinje kumibiri zonka orupapara new vision oza kono retunjira omaduka gona agetorire ihanga mboni ori okwetu twendo sikare enyuma y'amakuru yatunjira orupapara new vision oshomari ebyo bice binakurozaho na nebindi binji katurebe bijo mu rupapara orabukede turikubanza kugamba Stanbic Bank iri kutambura nitoye aba program cyase simuka kugasha mpaka shatu akasenta kubakarumu na ka Stanbic Bank kandi amazi magaramu na banka iri kwakira je na bank mu batosha na banka iri kubasa gukora hoje ukatahura satisfied nabo cyoza hitaji eryer kuri hihi erya Stanbic Bank omucweka cyawe yokora hike yotahe just in case wakaba checking it's okay akwa security wise bana bafaye mnonga kugira ngo ebyo kwerinda bebe birungi so back checking aho amuryango tahemu ishira meza inquiry uje kwanda guza cyona cyo kwenda kwanya twatira Stanbic Bank kandi gura account na Stanbic Bank mbere je kwakiriza none ayo kuba no polisi ibintu turabikuremere ebyo ntunguka president Museveni shaka tugira ngo oruguto ruryaho uruna rwihangariyo irwaro neryihangariyona konka obworo ningo bugiga nobwawe yiwe nkiwe nabwecho faye mnonga okugira ntunguka orukurabira omuri Stanbic Bank mbona paparwa bukede onorime Uganda eyingiza wenyonye nwanyi notwara tukuze enyonyi enwani itwe kabanya Uganda ikibuzo kiri tuzuguzire nkahi twazugura zingahi kandi ibyo kwerindaho tumenye gutoyengera kubinyweza holiday package abana bitu aba primary na mnonga P1 P2 na P3 this time round nobo twaretera then ahandi mbajante bigonzeza bwanika ku Bobby Wine echabaderuwero kwegamba ibintu badebera amukwatanira karuru basa kuno kuyemerire hagati ya bwanika hamwe na Sentamu Robert Chagulanyi mwete Bobby Wine biryaha betaka kufera twakanga ho kace ombukwatirine na nasekukuru emunika mbajante gabra sekukuru aba yuga chick ya balese nkoko za karuruka gabura sekukuru apetiti ya kabiri haraka konti nokishuza ucheza kishuza ukatwarowa agent wa Vision Group kuri hihi ninga shoka leta ha offices zitu obo imba robor Kampala obo hoima har office za Vision Group hona noba nokatwara kuru nizina aho rukutura nane namba yawe Yesu hato bawataho mukaruraka kagabura sikukuru bwina bayinga chike bati yaveko kusina bakasheshera for purposes of you celebrating Christmas in vibe then buza kamisona ya rwati URA isorozo musoro ogusinga bei ya motoka nange byansobera da ukuleta motoka ha ehango cyo kushashura munonga n'umushoro yonkayo neryo musente ziringanire what happens what goes wrong yaha abwenche beje neri impango okutera ebituru kuteka ababushenyi bongo bakire president Museveni omumani yaha bebushenyi bamuwade amani ateneshema na church kitari cha burizoba kandi menye shitiro hondo kwerebera kandi ejo district yanje n'ukusebukamu nabo bamwakiro mani kandi ninyesiga ngo hasigireho mark eyo kumanyisa president Museveni arabirombe cweka byitu I thank you abanyabushenyi I thank you abanyashema mwachikubye Ukraine Putin awambye kibuga natabura ekibaro cha Trump ku rutaro nabyo ni ndababigaranjira mom
twinemu ebya page yasenga ebintu kuvuga mbeje shaha bukone nanda chikanazo ni ndazampo so awon buse noza kweshomera nayagerizoba then ebyemizano nabyo birimo biteka minketeisha tinkwena ngo shembe nacho Premier League tekami eyiti ya Uganda n'ibindi byona apeje ziteza muheru birwaho ebkwatena n'ebyemizano aho tinkwenda kuga ukore ko kumanyisa ngo papuro no rwashiringira kubi kandi bagwitwa rwabukede kandi ryo mu Uganda aha kanye sijengwecho watchkwata so iwaro kuritegera nimanyisa kumanya Uganda no basa usobora kweyuna urupapuro no usiringizira ukomezoka no riho wa agent wa Vision Group no rwiha aho mu supermarket no rwiha aha maduka gwagari hiho mu center bwo wanyu kandi ogaruka orwiha online yes akan online ho no gumana rwo ogumana oranze yo to kurusiga muka okagira ukazahama amaruno general everywhere so basa okubitunga obimanye toto Christmas festival eyemerire tokwe. Alright, aitugambira abana bari mu cyumuru babintu bashoma ibitabo byona by'amani kuko bwahati no basa kubashemeza oboro kubatwara omutoto Christmas festival ejineza kuba ebiro mushanju asande obwire nindeba buri muntu bugendane bufe ahacayi Kampala Parents Playground abasakuzana n'abantu batayibeye hari activities nyingi hari bouncing castles face painting abana bine talanta ya ati ningashabo kunda kusiga bishani nabaza ku bana bakora n'ibindi binji byakubasa kuretaho amashemera umbana bitu hamwe n'abazire bitu no basa kosa ubugwire bwa Toto Festival kubondinga n'abana bawe abukawe bari mu mashemera muri tutakutunga bwire kuganira n'abana bitu wakatoto festival yatereza mu gishago kushemerera hamwe na no kubondinga nabo ntaza ko hariyo na no kwangura ebirabo bitari bimwe na bimwe obwe otiremu sente no ma kugenda nka mukoro nkoko kashemerera gahenda utahire na sente byo nabakoretera hariyo kweshongora hariyo kuzina na n'izindi activities ezotashemekwa no fera ebiro mushanju asande yes ejeje turi umuntu gambaho ntuza kwatiriya Kampala Parents Playground of course getting zakwazi ibire shaha ibiri zakasheshe twisia ngo abana bona abari hansi y'imyaka 18 okutaha muno mutwaro then itabakura bazire babo okutaha muno kwabusha mwenu koso mujogo kugira ngo yishe mushemerana n'abana bawe and of course ugomukoro nugukuretwaho abatoto magazine kandi ejine rya hansi ya Vision Group and of course twina na partners abandi nka Pepsi echo kunywa kirungi Toyota and hamwe na Luparelli Group Indomie babantu bakora ebyo kuriya and of course wowe wakubanoyenda kugera cyo leta obayino mudara wene byo kureta wene byo konda kubuza ebwatena na Toto Festival baterasimi yabo noti mushanju ibiri ashatunitano anana mwenda makumyana jese bukwatine na Toto Christmas Festival ebiro mushanju ya 12 2025 Kampala Parents Playground tuchirimo tujando mission na program ya sisimka wahati katizo mka umuro kache tuza kwa tukana ibindi binji ebitashimekwa no fera batakarga TV West. Ikitongo cy'ebyamagara cy'ensi yo WHO na UN bakabehire target yo kugira ngo bamobilize funding na
training nizo kureba ibitongore bibiri mu byona kugira ngo by 2025 umwaka gwo 2025 gwaza kwa at least abantu basiyabo kwataka ku kasiri mbaba bari hanze y'imitwaro 50 so tulemirwe tukijya miliyoni mwe ntwara 3 umwanya gw'imitwaro 50 so ijo niyo HIV tugamba umunsi yona hati nyine namwe nzacu kibuzo cyawe echa loko ninga hano mu Uganda turi tuta so utija kugira ngo nito tukushimba atari nito tukushimba turije turije twaza Uganda yes turije amahanga gamwe mu South America za Nicaragua noko noshanga ngo bine miliyoni 5 z'abantu bari yambaza ya HIV even here in South even now in Africa abantu nibatukiza biye population yabo njija population yabo konka even no go considering abantu abene population nke yitu nabo stira abantu ari njye tusinga so itu hano mu Uganda okuchondo zo kuhingwe ninga saveze zihingwire 2024 okuchondo zo kuhingwira as per 2025 omwaka tukaguhereze ngo tugitagite turebe kunga kutukuzo mu 2024 iyo reka ngo at least miliyoni yamwe n'icweka y'abanya Uganda binaka ko kasiri mu kandi bari hambazi miliyoni yamwe n'icweka abana batwirire bakacebeza kandi bakitse bakamanywa kali gatukoze cyo kumanywa kandi turi miliyoni kama 80 nanda mukago so tuyihawe miliyoni yamwe n'icweka so umbanta miliyoni yamwe n'icweka nibo binaka ko kasirimu bakumanywa chonka tugira ngo harabanta batakumanywa up to now cyari takutugira ngo muje mucebeze nango mugashanga na service yabo shango kitongore cyakambika kucebeza umuntu ko yararikirira njishka bundare kandi uwo mwe ko naze bangambara ngo ori yine atimamanya atireka ndinda kamanyisa atkatakize to kunde batindaza kubura uturo so hato shanga ngo tuine abantu of course abatakuma so kugita twade by estimating abashanga abantu batakumanya nawo kumanya bade at least miliyoni yamwe mitwaro 9 abantu mu Uganda bashimuka binaka ko kasiri kunkaba kumanya cyangwa nshimwe nateka ngo abakwanga kuzayo kumanya bateka ko bana bakira bagire kandi ndamo yere mitwaro nkasha tiyo ngaho so hati teka of course ngo abantu abinji nanagira ngo ainaka ko kasiri mu ngatakine ayanga no kucebeza nango bumwe ayiho hatandika no kwe kwata kandi mabuna terine nawe nabangambira ngo nabibazi hata mabuna yatomatkarika ngo atomera ndikandi ndahindagera hanze kumbe akakokoto jizota tokina umotomerera umuriyeco so miliyoni yamwe check z'abanya Uganda binaka kukasirimu kandi bamanywa thankfully 95% 90 and above bari hambazi ubwa ARVs ni bambirombazi bwa buri zoba kandi abamwe nangwa binji binana what we call suppression wa mirombazi akakoko almost kakargo mushagama kakahungira katakurebwa yes okay abate ne bot kugira ngo tubakwasa no kuturira muntu batogo nata kutura and that one I didn't know when kafurko mushagama then umuntu so the last update was about 85% 90 in other words what we never tiga nabari ahambazi then at least chinana na batano kusali chenda akaka koko ni bakatakurebeka no mushagama kakaziro suppressed somewhere kunkane kaba kariyo mbice kanka kidneys mwena mbazi gutakwikaje umbungu umbagufa so kajenga yagule kaya gutarwaje within no minute no they are fine okay so the cancer new infections now so abantu basya abakwataka kokasi mu Uganda giteri mu Uganda Uganda n'ibingana previously tukatu dio metwari 10 I think ko kugamba basya no bawapima kurgaryari so if yakoma okay ya tutanga ko kubanza baso kubikomene bibiri abantu batanje batine kakoko kungaba December bine nebinganda chi so nibajangwa at least
tukutandike 2020 kandi yambaye 10 yes buri mwaka so mtwara mwenda nakakandi mtwara 10 ati mose mtwara mwenda ne cheka buri mwaka so ahabo kugira ngo of course abantu bamwe nakakoko ne bamara bafuba buri mwaka tambira abandi hata abantu bakikiza kumera n'umbazi ne bagira ngo tutambwire ku rugaha figejo yemetwaro mwenda nakakaka tuzampanisha tunakashana 2024 yes so at least abantu bacu abinzi bacu kwatwa akakoko kaseriye program ya sima buri wena watambara nitwe kandi akiri mu agenda mission nitwe Oxia Shaha ishatu ko kutwaza mbere presidential campaign zikiri mu agenda mission nco kwato ko mu Uganda kugira ngo ugezeho orebe aba bantu munana manifesto yabo erieta kuja waza kutera karuru utakatera kujana kana shemeza utakatera kujotena kana munywani wanje no munyabuzare no witu ukotera karuru akara kuyambe kuchira mnonga twahika ombintu bya service delivery nabasa kubona rugo wanyu koko muhanda go ku rugo wanyu kukahira ruguru gutako ko mu bari imbaze riyo abashaho bariyo ebibyona tushemerire kubantu tureba ubuyo bwenyuma tosire ntureba ababo kwenda kwesimba nabatugambera ki koko kuno umundo gu turebe new vision erukureta citizen manifesto itwabateze bakaruru ntwendo mwebembeza raze atukorere ki mwenege butubentu gamba inguto amashomero entasi ayo maka na nebindi byona ebiye bintu byo tushemereye ku bantu reba abantu bafine kwaburiye kuterere byapa twena nkihanga icyo bakore tumanye ngo cyaba free umuntu ayije chairperson nabarho nabataka bana kababiri bapemita kari yawe bamenye ngo ryo bakutera kapa then abarije process zo kugura amataka naki beno twabisotinjira konka cyo umuntu nashanga abantu emitware biro mu umwanya gona gutere chapa mabo munda mushanga muri umchapa cyanaka kwako je ningabanye ne hakapa kanje ine hakawore ine hakore kuza kugira ngo tutere chapa mukono kumwe then bakaza kuzomunda bakashanga chapa cha charite nanka automatically nchanje manyisa ngo ukija nko mushuma zabwo cyo abantu abantu bagendana so nyabwo anje shonga yitaka kare byo manifesto ahamutwe then ebindi bibona gukora taho auke bintu ntubasa kurwana nabyo nkeshonga yitaka it is too much akamana twatine foundation twatine ho kutura ukashanga umuntu yiza yafure cyaro cyare cybajaja bite cyabazarire bakasego batata bitu nito turoto umuntu zaraho nyaka mutaka kujati uri mu itakari yanje ntibanshasha twantugama presidential campaigns erizo ba president Museveni ari mitoma hamwe na Rubirizi Robert Kasibate unaza kwa oyama hamwe na Kole Mubarak Munyagwa utukoma Sania naza kwa Chegegwa Robert Chagurani wa National Unity Platform naza kwa Amulata hamwe na Dokolo twagamba hari mugisha muntu ogno wa Alliance for National Transformation English anti naza kwa Adjuman hamwe na Moyo twareba Nanda Ramafabi naza kwa Amulia hamwe na Kapere Byong twareba Joseph Mabilizi naza kuba ari umucanga cha Chiriandongo then flank burira naza kuba apaka hamwe na Lira reka tugezo turebe manifesto zabo turebe plan berecherire kora chi mu Uganda ma vision yo kurgeti yenyine Zimbabwe president no first of all never commitment ya mani abo katukuru barya handi barimuni bakore imirimo yabo barimuni barebera amakagabo but barimuni batambara yabo nteka nkejo netizire nyuma abazi it does not come from nowhere
no wachitanditse urebe imyaka yawe nkikumotura nojo tunasi imyaka ete ngenda nze kwiga abantu so akaba twareryo tubarebe tubetegereze nyewe nishaba ngo bahereze schedule ya president Museveni okwara munatambura na mnonga izo twareba ari Rubirizi hamwe na Mtoma kandi izoba ryanyenchakare ebirina neja kwa Kasese hamwe na Bunyangabo abokwe mwetebekanise ni mangu muri mwetebekanisa then tujya kureba bari bundu bujo hamwe na Ntoroko ebiro bitano okwezi kwito ku 12 then ebiro mukaga ku 12 still kitagwenda then Kabarore hamwe na Photo City ako ntarije kubari Kamwenje na Chejegwa ebiro 8 Chenjojo na Chibare ebiro 9 Tiyandongo hamwe na Basindi ebiro 10 then Burisa Hoyimaka district hamwe na Hoyima city imwe numuza kumtegereze biri 11 ebyo ku 12 kandi twareba Kagadi hamwe na Chukube imwe muri yabebero 13 still kweza ku 12 so no kwa president Museveni ko natambura tyo namunonga kunuya Burenje Rwizoba season neyitu nabwo kinawe mwakire nabo murure ecyari konjeraho edachike itumuntuzamu no kumanyisa ngutwina ba Stanbic Bank ejina banka erukusyaho buhereza aho rukubori omucweka cyawe inamataje menjo muihanga ekindi shwa kujangana no omucweka cyonye mu district yo wanyu nahandi mwine branch ya Stanbic Bank yakira muntu wa burijo eryaharrengo ro kugira ngo ndoyija ekwakira obuzacone cyo rukwenda kandi bakikugarukamu kandi bakikorera kandi ko kuheza kwigura account haka sente kace bakujangwa wabarebero 1 beja kwa notunga loan okubasa kurebeka ngo ni waje na wayetungura umuringo gumwe ninga ogundi atako yiseka sente karona ine naku kana wabuzo mukafa na sebo nakweshenjeriziwe na nyabo shuma oze ahitaje ya Stanbic Bank bakushobora nutina bizimbe tindukumanya ebyo munda byangu hi tabno jakwa no stongaje orebe aho yine kuba notandikira Stanbic Bank ito yahambarra eriya harugutorwa urwareba ntare wano rugumtawuni aho no Stanbic Bank aho rukudishanga muza kutwitiriza dachiki ikomeye ezari ngo mushayiti akabiri tubanze twareboka cyo butuma bw'abashubuzi shonga nkora munonga ukumanye biri kugenda misho kamanye ibintu birinka hebyo rukuronda mbitura mwanya ki akasente kono kahaba kubaguza abari kubuguza bari genuine ninga bwana katurebe utuma bw'abashubuzi sakwa ntugaruka utarga hasi simuka Nehinda Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emo muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango omukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozurwe kuhangara buri bateri tiranji irije na warranty y'imyaka 5 kandi okushanga turubura hamwe umwihanga amabati ga Chiboko tigakakuzahare turukura amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Chiboko Nehinda Kwa tuagaruka tutyo munywano wetu awa program eje simuka we bari wajugumaho kandi netwijutya ngo mwana wawe aine kuba nayijumbira omu Toto Christmas Festival edinasho ngakurabwa abana bita butuzire mbagirangu work without pray work without pray ngo mwana wawe ne mukora daru
ngwe shagwe tunoza kuze cyane kityo utabanze okuguma no teka oko ine kuba no mutwariza mbwe no mwana wawe nkabe nyenda ngo oye kamwane omutware abase okwenjoyinga nabatahibe okugira ngo nawe agume nahurira nayekunda nayesima obwonko bwe obase kubugarira mustari obu freshening kandi abase okuza okoraje ngeno Toto Christmas Festival ahabwa 2025 neija kuba eriyo muri Kampala ahari Kampala Parents Kampala Parents Playground achone chine ndira abana bato mbije kwa batunga fun nzira kwantara creativity yabo tureba ibintu bitari mwe na mwe hariyo bouncing castles hariyo games hariyo face painting music of course neija kuberyaho abana mbako ambazina beshongora kandi barokutungana nebera of course arije kubana anariya mubana kendo rwena ruganda kanyo nonkora so ntwenda kureba umwana wawe uri kumuteko mu Christmas emini Toto Christmas Festival izoba eryebiro mu Shanju aho ahari Kampala Parents Playground kandi nibajyango kutahamu no mutwaro gonka w'umwana wawe kandi turatandika shayibirizo mukasheshe mpaka omumwabazyo kandi amazima garungu yo muzira wenda kujya no mwana wawe it is okay ahabokwa no hikayo gumano murebereza no rebe kumukwataho no roku ya swiminga no roku yagira kandi kirungi cyona no kugira ngo iyo tukushashura ha muryango yours is free entry kandi wanonda kumanye biri kogaho abasa kubaterera simu yabo no tumushanje 2 anana mwenda makumiana na wana ra sponsoringa na kweshengereza abana bato barikwebwa waiza kutamwaka sente nambwe n'aba Pepsi bahereze kuchikora Indomie bahereze kuchikora Toyota and Ruparelia Group nabo bahereze kukora ibyafayo na habwecho basa okubegitaho ka sponsor begiteho ngoma amzire ararete abana be iwe inokwe business orukwenda koranga ubundo katunga ba customers abantu bakamanya echo rumuntu okora ijaha akashozi boma offices za TV West ntuzaganira turebe uko wakubasa kuranga business yawe aha kasente akakubaska iwe nko mushubuzi abo kantu manager ya business ntumanya mishoreri yahiguru ntumanya rent ombizimbe biryahiguru kwenda na advertising rates ziryahiguru iwe chukuru yija turi mutuje nombwire wa Christmas abantu babene wa saving sente nibenda kora shopping yo Christmas abantu nibenda ku renovatinga amajugabo bakatamente bensi abakagura electronics bakagura imyenda yo kujara Christmas nivinje ba planning umwaka mbwenu echukuru leta business yawe tujirange omuntu abena amati na nyendo mufarasi murunji ninza na nyende bitete ibirunji ninza electronics nunji ninza ija otitayire akashozi boma tuganire niwe tubase kuranga business yawe abantu bamanye echo rukutunga oguze kandi otunga amagoba business egumizemu erukutambura program ya sisimka ekirimu negendo mbisho tuchubinire binji ntwenda turebe uko muri mitoma na rubirizi ogwa hati etown erieta bayitebekanisize kutayayisa mukuru wihanga ninga ibyo ntwenda tubirebe betebekanise biri shahi biro kutaha bundu warabiro rayine kuberya ha muryango kandi obwe hariyo no kurya no kugashura mbanza mutemba nko kumurya deno cheza za rayine no za kushanga abantu bingana ibo akasheshera then hariya no rabaha bagabaza t-shirts naho no banozakira ngene nakava karya nje bakiri too much abantu barakwakira President Museveni konkambo na hatebe nyona gamba hebya haruguru twinamatsi Gideon Senyomo yashire abantu aba okubasa kureba etawone niki nabo ba paintinga yero nkeki nkubani ndeba hamwe na hatara hamwe na hamwe kandi bakika to what extent omushongejo ninjango kumanya President wihanga wawe aho yasiba nacho nekintu kikuru mnonga so zakwantu akira Gideon Senyomo abase okututambuza omumberejo batwin hwaire twaba tumutegerize no kwishangwa kirenkaka aka icyumuro umwana wawe neshonga nkuru mnonga utaka bitwara nke byaburijo kandi icyumuro cyo yishike n'ikiringwa tuina kwisi aho kabazire turebera mukuraga jarrabana so tagajo tatsertembwe hati aho waretwa nkahino
tubarebera abana muri kubebwa abana bashubirwe umwana nagira icyo yenda kubuzo shanga atakubasa kubona ngo shanga nakutina because you not close so teka mwana wawe akiraka kakorese kumuhika hihi muhereze mirimo ajege ajikore abukwanye nshaka noja kubotariho kumuhereze ibyo yo no muhereza abayine kwereberera we nko muntu kandi abane byo biro binamari minji amarene minji na mnonga rero nkita bariyo mu matawuni abakusadaka abana nibingane yiwa akasheshera abakwenda bo kubihamwe bicweka byo bihama rema bakakora ki bo kuhamba barwaho batekame abashuma ngwene kabenye nangu thinking it twice especially for this season akire nkaringwa utakaza kuduro tukareba kandi uriyo norangiso mwana ejo te business really te business yo ni ngenda rije naranga electronics nko kumushyira nakigamba arije naranga ngo ayine mfaraso nko kutwantureba konko takija uri kuza kurangiza munorondo mwana ejo business sende ntwasa kuzakira uko twine cyo gukora but really batakwenjoyinga so basa okutamwa mani okuma mwana wawe ati nyinaha narongo base bona banyabo no manya no boyina kana kamwe otangisereza oyenda kam hati nyenda kure experience cyayine aha bwana bubiri no mushobo Ninye queen kawante ka spotlight but mazima ko kuwagamba nechamani yes ntuchigamba omwenchi bachitanguhi kuchira mnonga kitwa bina bana abari mu myaka muto omwischi n'umwojo ebukubahikaho nibyo bukuba biri binji bato muzire tube twagambere abana batakizo mu cyumuntu bafunire plan bashemerire ku bana bakoraje kuja batakaba redundant Mare female kujambo na I don't mind is the devil's workshop kwa kuba redundant yabure cyo gukora abokati twine ba house helpers oyino mukozi naza koze swan akorecha akorecha umwana zana no kuzana no cyo kore kindi ahaho no ibakora bitashemire and turebere na no mu buzibu no butandikira omaka gitu tukareba like aro incidents zo kushankanda ati abutukuba tusigiro muka baba no bakosa abana bitu ningana unfortunately abana bitu bunka baba no bayikozesa so nkomuzi oshemerire kufayo munonga omanye yesi narugumuka nasigayo paranici ntituzo tutera amasimena kariyo arigata munakora ki yayozechi yakorechi mukorechi kuja bagume bamanya mami ningadadi naba atutireho amizo gumena okanga ho mutwe omuka abruptre wakati bakatuma jana kashesha tugaraka inazecho aho namanya tensiona ne yanje ninza kora cyo nekindu kubasa muka buryo bakakwecera shamunana hati nibaguma bari alati nibamango shayona mami ninga dadi nabasa kugwamo ati nizira kuchikora amanya hata mu kutukuzika ashaye kutayisa nkomjenye hati chaboka bani wa mutayisa hato muntu mukana na mangu tinashayishatu nkomjenye tamutayisa shahibiri hati nyonzi tiyokahanda ebishomezo nyine byanje buri hamwe nigura muza kurohorera buri kimwe kiyigura nota kino alternative so mhergwizo bomanya omuka byagenda bitakuwagayo wasigaye yargayo kuwargaye abana yabasigaho bonka abana bo ngabasigaza abayituti nabasigaza for example ko kurgaho umwana gumo munju ninga hata na wacera ari kuzo mahande yo kushango tarukumanya so okangomuka in an abrupt kind of way ntiretera umuntu wo muka yabana Satan obano garuka shazinga so nacho mshkolese mnonga kubasa kutambira abana bitu deno hirehecho anoza kushangoshanga nguko kwanogamba umukozi kwanga kuri yona mirengane mugufu ato washita ariya TV ariyo nareberaho rero numvamwe yo chocolate yo chuinjiga mu manyama wo amanyabi hariyaho nyanyanya ntakurira hatoza kushangoshango riyo no kuze cyana kiryaho bwongo tukeka outside TV Oya no ntunga aho ntari kumanya oza kushangoshanga no gomoka gomokiraho ikintu ni chango ni kito you know aryaho tina hari kujikoresa tinkaca ngura umwana gomotire nahabwe nshongejo inabine jine zezo kandi henda no kushangana bo buhangwa nko kwabiri konka uza kushangoshango wawe ejo niyo nshonga omuto tina kiri munchiza ma platform kwani kwani bitorora haza tive stanzwe naswe estaratire mwe mitwarze oburire ato shango mwanogu naija kushwerwa
mutabano wa Jemima Jemima no munza yabakuze obaye bakuruze ari kwetegereza ari kumemira mu munda naheru hati ngo nyina wacara cyawo izo mu ndebe za sofa tiriho ntireba TV yonka okiteyireho biriya nabwo ngegera za channels zo takumanya we barenyo emichoni mibi emigambere nimbe miteka tekeretero hati nani ndaje Jemima ayekuruza akuzibwa ari kwetegereza ayino mukamwana w'ekikankecho burire na mutabana noja utokuchinyurira matu kandi bibyo nagumana kudatwakanya nyine mazara tayanguhi bati ko kutwagamba natondukuzabana tumeje kubekuriza nyencha kare nobaza kuba batacira mu mukono yitu yaba muntu cyamura umugwe namakureretinga nabandi yaba nabasa kukoremera mu enewe kugira ngo atunje umurimo naza kutunga makachi twakwenda turebera mu makamu ngabo kati yo final destination batreba outside your home nabasa kutura nabandi bantu yaje no mu society necha kubasa kujigasira sabazire tfe munga cyangwa iyo gwahato butura umuntu ronda sente tukoroku noko but tugezeho abo kandi jana sente tukorana kurebera abantu bitu ndetse kurebera amakagito mwende kati takazironda kanazo zikahenda zitferire bakaja nguna kandi ngo nganga ine sente nkonka abana tarihire kandi tubaho kandi omunshongeji nuko akira kukwasa kugesa abana ebintu ebiro kutanana na ejemito koresa engaro emikono omwana mwegese obwonko okukura ikuzo obwonko bwe na nebintu bikoro obwonko for example noza kushanga ngo nkahato obwiro buturumu no bwenda abana bari outspoken ngwenda abana bine confidence ngwenda abana abashaka kanci gambe ntyo so twashanga ngo nokora ka TV for example ko kwa no gamba confidence manyabiha kita no mwana wawe mwamuriyo muka abana barundani bahereze topic for example ayo kugamba ningesho ngeyo kuteka tangane basakuretero bonko bwo mwana yateka munonga then omuhereze platform agambe bemerezaho otatane yawe ngabashonga ngeje omwana yumuka gambe orebe weakness erinka nagamba ninga nebyo kumutomeza yashanga mu office nabasa mugambere cyamureta reno ntunga bambuze shongeri ya abrupt nabasa ku respondinga and in a positive kind of manner so mututakale bakuteka okuzana mpira rero manya okuza kuza ibintu manya ebyo nibikuru ongana pateria ni nkuru stari yeje Jemima think teka ngo kabiro ryaha abo kuba ibigambe byo kanugamba uko kwa no bigamba confidence yo ko byiniremo ahagwe nti nayo takushiteka okachita omwana wawe akira kana kakuru okoje so mwana wawe enshonda zone omwana mkwase esumukeje tati nyendo tutware ka microphone wabare nyendo kambere agency yona katugire ngo hatu wa Simba aha LC1 ukatugambira bari mnongo nkande bama witwe akaja ngo buri zoba buri mwana obana mwijukuru zawo bani uyo mayinizo ari gushasa obo imyaka 5 obo imyaka 3 okoine kwata okashabisa I remember one time akaho mwijukuru yatana kayashabisa eki agambira akagamba ibintu byone byabe byo munjomo kadira ayechu ebacho jona nejabe entebe jona nejabe konko kora ngo mwana amanya buri kintu cyone cyo hansi y'iguru cyanje rwehanga umango bwo mwana tristi yamanyo buhango boha ubuhango bwa rahanga so tutakashita matukareba konka tukegeso kwata no kuteka na nebyo nabyo nibiki nabyo bikuru tukore senga time ya first win na bitu mega bari P5 P6 abo kwano bashoma gukora za keki ebaharani babe no babishomera ishomero obundo shanga kamashomero maybe capacity niche waza kugerageza na ratio y'abana ninjo buno bobwire umwana wakora babe nashoma baking ati twarango bunde jo niye passion yeye fe munonga tfiwe ingejo passion umwana kore nazo mbyo kubazira muno ndene nkahantu aho rukwesiga hatatandike kubazira kuja yaza kumara ka P7 abe yabire super yes agumze buna secondary education but tukamanya ensizo abazire tfe munonga abana bitu bamanye bakunda kandi tujezo na talents zabo tuzombeke umucumureje endede
Gideon Senyomo omuri Mitoma nowe tugumire stegerize beitu tubasa kumwakira twaraga omukahumura kwa nindobwire bwatufunduze adakika 28 eza mushayiti ya kabiri president wihanga akarura nakarondera omuri Mitoma kandi ntwenda kumanye biri kufayo turebe kutishira uburengero rwizoba. How are we doing it? Abo nishonga bwenti Gideon Senyomo ari mucwekecho okubasa kutusyaho amakuru so kumurare twazo mukahumura kaka ishako yeshonga kuru kumanya okubyemerire bishop tuzo wanyu tungamo were you there ningo turindiraha but ati ndiyo wambara ndiyo mtozi wo muri Mbara City where is rato muri Mbara aboma kabanduho ibije byagambire twantura nkunyakisharara ngira gukora airport agona mazima akakigambo kandi of course agonugaga rya makuru marunji at of course na process ya ho neza kutandika kwija ebe byona yagamba hanguto kuchira munongo muri Mbara district ebe byona zenaza kubukoraho na marar so ni chirunji iyo ko munyayigana nchikwata manya president akwinire takateka kuchira munongo muchage cyo kutura kwadi jotakaja no kuchisho bwiri kugenda harareje iwezaye ohuri ningana wabotajire TV stations ntubatoroho no basakura ibyagambo manye cyafite kati ni planning baraje munyacharara munija airport manyongere niza kwazero wene kabaze guraho ka prota gucirika rutandika ka developing mpora enyoni yamara kwijete kimeza batamaza kwa ejo airport neza kwa nenda kurebera abakozi bayo mutamuzo kurya oburaro ebibyona obeno basakutapinga opportunities ezo kandi ni wari munaza kuguza koko batachimanyire ngo ariyo mbareta ha HI cyenyu ncamana nyuma ngo twajije kugura naza kugura nkete fili so nje ndobe uba updated ni umanye tata banda bariyo mbagura hayi bambe ne akaprota kachukuma hari 10 shange no kiya millions za magana abiri ni watakagura zeriyo so nje tugamba bijwe mbiceka byanyu stay alert ureba gamba manyahi bakona then one oshango ryo position iyo kubasa kucugoba mu hato cugobemo kwakora eze government atiyambe toratire munanga murare ukahoreba gamba toramanyire ngo wanyu bariyo mbata yicaye waza kuguzitaka waruguza bityo kandi hati nyo wacimanya mahata naza kutabana kwija kugura abuko nacimanya nze kwikanshango ryahora anganzi ninza kugura miliyoni 8 nchakaro mukashesha ure nahaguza miliyoni 100 twajanga umuzaro bari muhurutirize mujyango nebyito byo kwejarabye not at all right katso mukamuno kacento za kwanto garika Gideon Senyomo naza ko naturetere ebyo ebirunu baho omu district ya Mitoma mutakarga Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omuna Mfusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Alan Okello! Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Orihire n'uruzanangende rukutunga stika za moto third party okubamba no kubambura urupapuro rwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia eya digital moto third party stickers nebutura obwecu bw'ikiruka cyawe no bwerinzi
eyango okoresa kandi eri kushisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira hari momo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker obutumwa obu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. TV wese nehinda program ekirisisimuka webariwe akiri nito abahereza bawe ocine cyo butunji charity hamwe na Jemima ayebare kiri muntu genda mission to expecting a Gideon Senyomo kubanati kaho ari kutugambira obwahati yetawono ko mitoma yabatura betebe kanisize bata kutayisa mukuru wihanga and of course orotaya yo no bagyoramani munonga abukahati kwarabe yayo ya province nguto obwahate zakora bamuzirizita Gideon Senyomo nindeba yakire omutawuni yakatugambire ebirumu nobufokwe Gideon twagwakira Wemlongi omre wa TV West amazina ni Gago Senyomo Gideon na murundo gonde Mitoma district ine constituency shatu nbo banyishenjero bashatu twantugamba banyishenjero twine retired captain Kahonda Donozio twineyo Kahinda Utafire twineyo no speaker omwezi wa speaker ushenjiri hanga Uganda Thomas Tayebwa nibo ba members of parliament abo myanyogo twantugamba Mitoma district abwati mitoma rizoba neyo mutano akashesha akabo kuba rizoba ne bakira mukuru wihanga kanwe president mukuru wihanga kano cyama n'ikibina cya NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bahaburwa nyenda twakira abantu bamwe ambaye umurembo rahoyima ragati yegineta nyenda tubakire bonje batuganire bo kurga kasheshe negishaha embera erieta akwa ebikwato byebingi byashuma kwa narabachaya abantu bari benja kubakira nyenda tubakire kanya cye n'umwami ogu ninde bajure Patriotic League of Uganda chonchochi olabati bese msemureka kwa tumzindare bari munga Senyomo Gideon na bariyo batureba bona na Vision Group amazina and Kansas imwe Nicholas bandi zingenza kwa yarwenyo nyozera Central Ward Kashenshero Town Council eriyo muri Hinda County erukwebemberwa Retired General Kahindo Tafire kokuwa washoborire Mitoma is a special and unique district eshaheji tulion twetebe kanisa ntukta isa His Excellency Kaguta Museveni shoborenge ne uru ya protecting against abo kwanisha heji kora seje yokureba among the so gains we are talking about wahindura kamero karanzi hariya bariyo batuombekiri ibaro rya district rwa billions 5.8 so ituye nkaba Mitoma government eji tuganyirwemu enkurakurane ruho reba wazo mu constituency eje yitu ya Ruhinda county rwebembero General Kahindo Tafire kandi mwahantu ngabo inchibwe aba Patriotic League of Uganda anda tuko pamoja ogo mukabo because tuko pamoja nchimanyise bintu birukwegita chikaba chimwe nchimanyise Patriotic League of Uganda itwenke chibi inka civic organization ekwebemberwa General Frostine bwaba organized by National Vice Chairman Wito Murunjo Mukundwa ijonka
ukareba omwine tutambura nawe mbara omwami Toyota nwagira Michael Kaguta nturondera karuru His Excellency Kaguta Museveni turondera karuru flag bearers bona kuzaho Mitoma district wagamba flag bearers nintandikana General Kahindo Tafire bantu mwe muhakarura abwe nshongezi omugenzi zesi twinito rigende hagati zigana kinana seru zinka 10-50 zina mizi zina mashanyarazi nagamba miza gapa ipande zigana kinana seru zigana 50 seru zigana 50 that means in a reverse ya seru 50 balance kana yedo balance by end of January bakwa bafuna miza ga pipe n'amashanyarazi so NRM kubantu gamba protecting the gains ntubantu manyisa obusingu zo butikireho obusinjo butwine enkurakurana omarwaro omashomero engute zikozirwe okujanjaza amashanyarazi okujanjaza miza ga pipe amarungi kucendezo burwiro bwabire bwita abantu mukasirimu because no kimanya Uganda ryo mahanga gafura yo kurage ko kuzakurwansa uburwire bwa sirimu kandi byona programs ezo zikatandika urukumo rwenda kinana na mukaga NRA yo bwefu no bwebembeze izireka NRM movement iteje itukunda ngarikansha baburi munyeto guriya herokwe ababitweta genzi erigenda abahereze kubavugana nabo ahereze kubavugana kandi government ite nunje binire program namwe ishaka bagira mutwine challenge unemployment neteze gukirundi because wano mango shomisa bana wabajemere batisirwe polio batisirwe obusheru batisirwe endware zezikugemwa zikita abana bakiri bato kuba kuheza okushoma ati program yo kwafunira emirimo yo ituruho industrialization nico cyoka buri sub-region no mu Uganda sub-regions 18 His Excellency agizire buri sub-region netekwa kugira industrial park zija koza abantu bingi kandi akacibashobora government inka government kubasa kosa mu Uganda ko inebisaniruzo kandi haruna batashomere abariyo mu informal sector government yitu nayo ebinire programs inkeze myoga ebaha capital yo kutandisa gukora imyoga iba kuba barumu nkaba boda abashubuza bariyo produce abahingi abarisa then ogarukoteka parish development model yo nerondo yo mworo owahansi omuntu waburijo ekimuha miliyoni emwejo afuna kutanchatika kadara kakora saha chapatsi umuri Mitoma afunaki entase kubisa hamakage kandi agarika afune akosa nabana omuri wa TV West amazina nisenyomo Gideon na mnongi guwe ayabasa kutegita yegesha haturi nkahi turi Mitoma ecyatwara Mitoma nitenda kwerebera nagi turebe abanyamitoma nobone bagambaki kuba kwika mukuru wihanga bamushabaki abebembezi bagambaki bitwe bikozero nibyo bihana nitwano kabikozero nitenda turebe na mission na mnongi omure wa TV West tukereze echo chonyini oguno mwami banzi binji yagamba inatwakire twatungo mugishagundi okato yanjure atugambire byambireho nebindi byona Oliver TV West amazina kawe nashemerwa kubaha abo kutureba abareba TV West amazina no mshyasin karista kandi wayisindo mukaruru akakahwire nkesimba na Major General Kahindo Tafire aha bwarinda county ejayitwemeriremo eyumukureba so nkesimba tibyagendaje konketezubu so bakusinga kandi wazo mukaruru mbamutagire mukore ntaro mbamugire kayahayana bakusinga nogamo aneke mu family mukuturebera aha turiyo muri Mitoma kwija kwatagana n'abarabireho twabarondera karuru kariba Mitoma yito kuyagenda misho omuri wa TV West na mnongo go Mitoma na mnonga twarga Mitoma ntuza ishaka twarga ishaka tuzabushenyi shema na mnonge biceke byere ataka ikiromero Mitoma arukwenda kureba mukuru w'ihanga ariyo mukira nari ariyo ashikubona mugambira ki mazimesha tuzakashire tuzakagendere uryo kwenda kuya president w'ihanga yo His Excellency yo Kaguta Museveni tamubwira turyahaca ikirambi omurubera ojorebe president protecting gains so ekindi nkanyowe omunyeto ninkunge minyeto yone ryokwe
kwija karondera Meja General Kahinda akaruru akarabo akagumiza munatujwekera n'aba flag bearers bona twine Rebecca twine Karitundu ngacamano wakwasire bendera twine Rebecca wabacara mwena bari yokwe muje nakazora waruhinda nosi na enshonga nizezo twine ndisho mugambi ogu no mweshongozi aroy murebizo ari anyomwe bazyo yoweri atanchira utanchake shongani akesongo nkajangu agumeho yoweri kama abanyamuhange nimiyo musite tagenda ntukona. Yes, now that I'm live on TV West, nashemerwa munongo kubabugana nababugana na ntiko kwemera today semerwa munongo because nyowe okoma kubita nukuno yigada. Okay, yes, kasensho hata ntura umurakazo ndiko umurakazo district twira muryo korondera president Museveni akaruru nashemerwa munonga okukomora mitomeri izoba kandi ni ngezaho okutera muranga ngabantu bahagire president Museveni ogomusheri barkweta his excellency retired general Dr. Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa akiki muzahura rehembo gwenzora sabarwanyi semalungu jaja wabazukuru bona mugwanga wamoto ishe Africa bo kubesha heji nwa kwatiri Africa yona continent ebigambo tibyanje the father of the continent of Africa and the grandfather in the East African region, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ntuendera chimu protecting gains. Hatu gains hizo kubanza onkomusheja mugezi wanje ogo kuya yakigambere twemerera mu gains hata twemerera kamera zigenzere mu gains ito twenda ifite mu gains so ntweda abanyarwanda bona abo kuba hatu twiriyo mu operation 80%. Okay, operation 80% niye hedge operation 80% ne yakarura twenda kumuhereza akarura twenda ntwena ngukarenje muri kinana ukakataza hansi ya kinana ahabwe nshongezi President Museveni hariho cyandikira mu Bible nekigira ngo kumurba mwarire mwanyoire amasiyo ganyu gente nembuzi nentama gakanyire mwayo bitira amajuma ngakane ndeba kurugashema no kurugambara kwiza kukaha mitoma amajugare giro mu bifuha gagiro mu ruvaso tayiro debo rigendo okurugo mu kifuha iki kibabe mbeta cyamutwara bwasisi ukazo mu majwa gebidongo ukazo mu gamabataga bakweta gensenene ukazo mu resimbure ukazo mu ruvaso tayiro hato murisa no muhingi na shakari etegura motoka izi kuvuga nta muhanda zitari habere hatariho kagari habere hatariho communication yona ntunagusha kama muhanda hata bana bazanisa iPhone izo nizo gains zo turukwenda ku protecting omungu kurgomungu toze bitokoromi ezwabere ntugenderamo in fact zikazitari na nguto bikabiri yibahandagaza ntufumaguzo mbeshaka ombahandagaza hata ntugendero hakora siji nizete nyoni nzete nguto za siminti tugendera ha siminti okuruga mitoma okuza Kampala okuruga boda ya Mpondo okuza Maraba so twendera hatu turiyo muri mitoma mu expecting yechi abanyamitoma twinabeshongozi abakunu yaba mitoma aba district twinabeshongozi abarkweta regional artists hata bo harmu Reiji T-Paul Omega 256 harmu Truth 256 twinemutinda atine harmu matrika twisa the music designer from Western region Nogu ebigambo byabakire nyenda tendera tizina n'umucyara twagaye twarebe myeto twareba bakiri umucyara ebigambo bibiri bishatu nubasa kugira just umutari yo kwa hero atakaye kiromero mitoma ari naza kuferwa ki we bari munonga umutebeka sa program yitweje twashimira kuba mbweno takasimbwire kwija kwerebera ahakirabo cha Uganda Uganda katunge kirabo abandi nabajyaho bahangura mu kama moto kwabahangure ibindi bahangure biya konkito nka Uganda tukahangure kirabo echo businje Yoweri Kaguta Museveni obusinje bwa Uganda mbweni yona nimbara musya mwena nimbeshengereza nimbi musya namno nabakazi abakazi nabeshengereza muketwe yagaro mu ihanga ryitu abako mushaka rutwasa kandi yatobgabe
hatu no bareba prime minister n'abakazi ba vice n'abakazi ba speaker n'abakazi mwena ati wosta myoko no otakuma chitinisa chawe yimukoze kure muzeyi umuhagire abukuba nitwe na Okay, ogo yabari Gideon Senyomo omuri mitoma hakutetera okuba muri bitwe kansa tayisa mukuru wihanga bantu mwe tukabe twenda tugumizemu okanture obudachika bwitu bwabisinsino bwabayo mazima ko kamwe bari kutureba mwe kunda program ya simuka mwe bari kunda program mwe bari kunda TV West simuka bari kwanza kusura katano cyahemo kusashaisha tuza kuba tuba turuho obwahati mazima katuzo mukahumuro kace tuza kuba tugarukana muze ibisisino abashemeze okusasha ishatu bitutanga TV West programs nyamwinji izubonire abashemeze zirabegese ezimutashema kwa numfera musibe kurunje nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Kumachanga sinabye namasowe wasoka kuma minomuta nobakanda dinomuta nekatoka ngenokata naye sitani oliwatima nakola kyoli okompalane notuuka okunsuza ku kkubo noseko obugulu nowanika laba wuuyo nfudde bbeega myaka egyo mubuulizi w'enjiri yambuusa terinnya lya yesu yebbomu linnya lya yesu yennyonda ekukuba amannyo yennyonda ekukuba munemmala mufuna gagowedde kati wenjogerera ndi mu yesu munda wankunya wanchunya wantulugunya okay kankube dongeno kuba kankube puteno kankube dongeno kankube puteno kankube mbateno kuba kankube puteno kankube dongeno kankube kube parking omvire twala silimu kansawo parking omvire wala lo mubi uyo ololo stani uyo mukwate eso wankunya wantulukunya sirina na jendopa nonkaya nonsinzanga sirina na jendopa everything is turning around moyo mkambe timotoka yeja mugambe ti omwana wajja mugambe ti enyumba yejja cause everything is turning around
And everything is turning around. Kankube ndongeno, kankube